Nidakugeithia muno mwiroreri. Now ndina kindu kingi kieru tondu turari na ihinda riega muno turari nario kundu gugwitwo Nkovo Meru, watu wa Meru. This is wonderful. Inueni mikono yenu juu kwa furaha ya Bwana, tumlete kwa madhabahu my brother Njeru Thiga kwa makofi, piga makofi kwa Mungu. Na twi kanitha-ini witagwo New Life Church Nkovo branch nikuo turi na Ngai witu amurathime. Ugithi ukirorera uhoro uyu ri ndugitikire kwamukira kirathimo kia Ngai, twina kigoco twakurehera, twina nduruhi, twina ngatho iria twakurehera all the way from Meru Nkovo. Riu no ndo guku mauga Nkovo. Nigwenda gutambura fans akwa aigano na mukoretwo mukinifuata. Riu video ire njiriga gwikira last time ya kura turainaga kuria Juja. Thank you muno Hilda Murugi ni tondu wa guka ngakuona ni undu wa gwitikira gu share ona gu comment. Mundu gwitwo Nyambura M, God bless you. J Kiruri, thank you so much. Ani Muthi, God bless you. Na mundu witagwo Lucy Kim, Ngai akurathime. Shiko Saimo, wonderful. Margaret Maina urauga awesome. I'm here representing, ni ndagucokeria ngatho muno. Kogi GK, thank you so much. Ona ni tondu wa kwenda uini wakwa, na thank you so much even my manager, I really appreciate you. Mr. Mwazam, ugika wega muno, ugishare, usubscribe, no comment video wegi no tugakorwo tugigutambura, especially andu aya a mbere ndiota kumutambura inyuothe, no ni wega muno ni tondu wa kunifuata. Ririkana, this is Njeru Thiga official. Kiriro nigo tukutu no gwake gwathereruka nduma na ruo igatama tondu Ngai ndungireka ndume turetha makaga kana maithori mature ko mundu uria mukwihoki tondu Ngai ndungireka ndume turetha makaga.